Poštovani učenici, dobar dan. Nakon što smo obradili temu rad, današnja tema je snaga. Snaga je fizikalna veličina koja se označava velikim slovom P. I ona pokazuje koliki je rad obavljen u jedinici vremena. Formula kojom možemo iskazati snagu jednaka je omjeru rada i vremena, a mjerna jedinica za snagu je watt. Inače, 1 kW iznosi 1000 W, to je u stvari 10 na 3 vati, 1 MW bi bio milion vata ili 10 na 6 vata, a 1 GW bi bio 10 na 9 ili milijardu vati. Pred vama se nalazi tekst jednog zadatka u kojem ćemo koristiti formulu za snagu koju smo malo prije napisali. Dakle, tekst glasi ovako. Automobil mase 1000 kg krenuo je iz mirovanja i 4 sekunde se giba jednoliko ubrzano ubrzanjem od 4,2 metra po sekundi na kvadrat. Kolika je srednja snaga automobila? Dakle, srednja snaga automobila, nju ćemo dobiti u stvari po nama poznatoj formuli koju smo malo prije napisali, međutim ovdje bi se valjalo prisjetiti formule za rad koju smo učili u prošloj temi i rad je u stvari jednak umnošku sile i puta po kojem ta sila djeluje. Pa kada ovo ovdje uvrstite u ovu formulu, ta formula će izgledati ovako. I ono što možete ovdje uočiti u ovoj formuli, to je ovaj ovdje S kroz T, a prisjetite se od ranije kako je u stvari S kroz T jednak brzini. Dakle, omjer puta i vremena u kojem se taj put prevali je u stvari brzina, pa onda ova formula može poprimiti jedan jednostavniji oblik, a to je ovo. Dakle, srednja snaga jednaka je umnošku sile i brzine. U daljem rješavanju ovog zadatka koristit ćemo se drugim Newtonovim zakonom i iz drugog Newtonovog zakona u stvari odredit ćemo silu koja djeluje na automobil. Pogledajte malo pažljivije tekst i u tekstu nalazite kako je masa automobila 1000 kg, a akceleracija kojom se automobil giba je 4,2 metra po sekundi na kvadrat. Uvrstite te podatke u ovaj izraz koji je prikazan drugim Newtonovim zakonom i vrlo jednostavnom matematikom dolazite do rješenja kako sila koja djeluje na automobil iznosi 4200 Newtona. Budući da automobil započinje gibanje iz mirovanja, srednja brzina automobila duž čitavog puta jednaka je polovini konačne brzine. Polovina konačne brzine u stvari je ovdje aritmetička sredina početne i konačne brzine. Ovaj podatak ovdje je u stvari konačna brzina koju imate ovdje u ovom dijelu formule. Otkud nam ovaj podatak od 16,8 metara po sekundi? Pa tu brzinu je trebalo u stvari izračunati iz formule za brzinu a puta t. Zašto sad koristimo ovdje formulu a puta t? Zato što se ovdje automobil počinje gibati iz mirovanja. Ako se počinje gibati iz mirovanja, znači da se giba jednoliko ubrzano. A ovo je formula koja u stvari prikazuje jednoliko ubrzano gibanje. Kad ste izračunali srednju brzinu, daljnji dio zadatka ćete riješiti tako da u nama ovu poznatu formulu koju smo napisali s desne strane uvrstimo podatke koje smo ranije izračunali i dođemo do snage od 35.280 vati, odnosno 35,28 kW. Evo, ovo je bio jedan kratki video ponavljanja snage. Ja vas srdačno pozdravljam i vidimo se u nekom sljedećem videu. Pozdrav!